Halo bara Kumno Pilang ang napiliang sangop hi P.U.S.H kani ka YouTube channel changa ka P.U.S.H production hagani ka video ngan pen EP Kumno ba pin Transfer Pisa na Google Pay jong P sagi perlok jong P pila ban transfer haki bank account jong ki pila ban transfer haki Google Pay jong kiro te hagani video nga kwa ba EP ba pin yasha ban nga pin Peit nado basnang do ban kot ai scam pin UIA na kanika video. Ta kanika por nginya sprangan pen EP. Nangkong ngin hab lai show how Google Pay. Tangarang wat Google Pay. Tuang hash klik Google Pay tekan mi kan ni tu ke screen lock ba philak Google Pay jom phila ban type hang to den kan mi kan ni ya new payment tekan mi UPI ID phila ban UPI ID jom ki le ni API do contact number jom ki to ba ki use te menta tinggal ai sispa tinggal enter tinggal ai proceed to pay tinggal enter gini ke UPI pin te hadin mangala dap enter kan ni ti kalalong ti minta kalalong ada transfer sispa ti Peit minta pin iya ka proof Peit complete day Peit complete kala minta bisa kala P.U.S.H itu perlu pengala transfer ti hang ni pat ba pin transfer na bang ya new payment biang hang ni ro ti hadin ba phidap ya new payment ya bank transfer hadin ba phidap ya bank transfer thì kan mi hang ni ka account number but IFC pin la ban enter hang to te pila ban enter kan ni ya ka account number jong pi ka to ka ba la pi la i menta bat ka IFC code bat ki kerteng jong ki beri ki ban receive ka Pisa jong pi te pila ban type hang ni te mentang la type hang ni okay mentang search IFC code mentang search continue di mentang anta UPI pin hadin mangal dep anta ngaklik tik mangta ngakala long ban transfer kala poi P.U.S.H gitu ki bang transfer P.U.S.H boni ki ya sha jong ping la P.U.S.H bakut kanika ka video ti ngang scam pila UIA na kani ka video ti na kropat pi pinang ya kersha ni nga da ka ba pi share la mi ka video janga la pi ba kalong ka ba don jing man toi pi pila ban like ro and then pila ban subscribe kanang ba pinang yo iki update senam ta ki wei pat ki video janga ki bangangan span mi tang don sibon ki bangangan sa hikai pi bangan sang ya tho pi hakni ka channel so P.U.S.H God bless.